never say lies, you know. You everyone know Biren never say lies. I oidaba ngangade amona ukhulda lakpangamde. Aina wasin thiramba matamda lakpangamde. Laksula oi. Adu ngasi aina laisidi. Aina haiba. Khangeko aigi cabinet meetings dalae, cabinet meeting phamme ima singi market kaya nungai na sarga leire. Ima singi market tu da yengorga ahing le ino. Ay ukhulda cabinet meeting loiraga ahing le aga nungala halle. Akhoi higher secondary school to the Utharamaga. I feel homely because God always guide me. God always bless me because I do work for the betterness of the human life. Nothing, I don't involve any in politics. I get the yam seng har kana humanity service. I gi imasing wapo yaroi, I gi passing wapo yaroi. Nana na sige ukhulgi ima market lakpakanda ima mayam Forok maya da pot yolaga le reme. Kari gino imano imanung da phamba ke dawe. As akhoi se manung da yoningai pot lai bangam da ba. Paisa lai ta ba. Kari ai le sidi. Harga saijane somatai ne khoi prisone khoi torokanda ima sing do ima chama gi maya oramani handa ikhoina. Ha? 128 ima sing do woman bander sing do ai handa ki LM block ki sangha pa du da moi da loan ina pi khrabani ima ka chama kuntra do. Ima sing nungai hansi, inauk sing nungai hansi, isan sing nungai hansi, moi bu ijat lai na hingansi, sibhai na, police na, he ha, sa san de sen na belengoi, aigi ima sing dai gi san sing sen na ba yabra, madu yaroi have say moi da warning taruka, ngasi di sen na dre ko, bebhar tawre ko police na, bebhar tawre ko army na, masi ki life sing koi na hinga da basi. Ukhul da ma ta ngai ba koi gi Petico college Kamai lerami sahi trama kun Congress na paiba matamna Petico college kamai lege hujik 80 lakhs ne lakh marfu ki ne Petico college ki hujik thadar ise hujik lakh kunipan ki thaba haugrabani 28 lakhs ki a crore ki 28 crores ki thaba haugre aduga punna invest auraiba punna sanction taro se 88 crores crore marfu ki nipan changna khoi ki Petico college sambat kadori Petico college sangbagi matek to bus chalan gadori masi puna maksa ina chinna haibanate already hana sanction taugrabani hana thaba haugrabani election code of conduct laibana anuba thaba haubu yadabagi anuba sing pending laibani hana ki thaba grisa thargalai yes huje ingon the memorandum of PA I really appreciate kari ki damakta ukhul gumbada aige tangkhul gi chirinau singal laibat famda aduga siroi leligi Asukumba international ki thakta lairaba dugumba festival sida Honorable Prime Minister Narendra Modi ji kargi invite tobanga moi. Somatai kahalo sungsoi soidana ai Honorable Prime Minister Narendra Modi ji do ai siroi lili ki festival da lakna na ba ai sungsoi soidana invite tongna ba isa sala ga haige ai isa sala ga haige ai request oke aduga Tangkhuls talent ngakta na full toirga leiba achau sang maya mama ai na sung amaki di mating pange hujik log ayukta da khoi gi amai sing rikam yam badu lei highest post ni mafam sabada DIG Tamting Imphal manungi law and order 1 ni IG buiba Aike muiba administrative ki ma lai re mayam nai nang de dom tangkhul si koi laga lai re athai amta athai the posting pidre aina hai no sincerity transparency administration na matuk tai madugi sincerity amadi transparency do aigi tangkhul gi praja sing da uba phange adu nai moi ga wak to bune na yedom apne hai yedom aduna I politics the Aigi politics the humanity service ni Bharatiya Janata Party ki politics the humanity service ni Honorable Prime Minister Narendra Modi ji की सबसे साथ सबके विकास और सबके प्रयास पुनमकु खोल का पुनमकु
चौखट मीनबा पुनों को हिंगमिनबा हाइबा कया नुंगसी हंदकी इलेक्शन तारीख 19 तारंबदो तारीख 19 इलेक्शन ताबगी तो इंगोंदा मेमोरेंडम अमा खोगी ट्राइबल की क्रिश्चियन की सिन्नाउसिंग लागा पीए इंगोंदा सुमाय तकदुना संडे नी 11 गदी मदो अमुक्ता इलेक्शन कमीशन दा हायरगा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हायरगा मदुगी दो उक्ता संडे नतबदा येथो हनबियो हायन मदुगी एप्लीकेशन तो हेड फंगबगा ई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी गदाई पाउपी सर सुमाय सुमाय तकदुना खोई मणिपुर गिदी सिंग द लेरिबा सिनाउ ट्राइबल सिंग से अयाबना मोई क्रिश्चियन निना क्रिश्चियन गिजे संडे दा लोइना मोई प्रेस चर्च काबो लोइना तवी यारगदी मसिंग नुमिसिदा येथोक पिननबा अमुक्ता सारना हाइदरदी याररोय इलेक्शन कमीशन दा रिक्वेस्ट होबो यागद्राना हाइ कांद यंगो within weeks संडे दा तारमदो येथो हलगा मंडे दा पोरइदुबनिना अदब अदुदबो बीजेपी जी कम्युनल way हाइगद्रे खोइना रोम दा सटपा कांदा पोप कमागा लेंगोनरगा मदैदा पृथ्वी को शांति की मैसेज पिमिनरी दबो अखोई बीजेपी जी कोई कम्युनल होइबगे अदु पोप उनगद्रा दुदी अदुना संदोक पिगनो अरानबा प्रोपेगेंडा तोपिगनो बीजेपी दी भारत पु अपुनब भारत अमगी बीजेपी दी नॉर्थ ईस्ट पु ख्वाइदगे हेन नुंगसिबा बीजेपी दी मामागी लेरिबा कल्चर ट्रेडिशन अदुगा इंडिजिनस की लेरिबा पोषक मयाम दबो ngaga thamningba dugumba Bharatiya Janata Party ni adumana Manipur da inner line permit pira kanda ikoi indigenous population se ngakchenabagi inner line permit pira ido Amit Shah jina madugi mayek lar ba khudam ni khoi aduna ai matam sangna lukjeroi ke aikoi gi hantak thagal iba candidate ahum Phungyar Ukhrul aduga Singai मी लोइना फाबा ngata खल्लगा थागतपने प्रजागा लोइना बयाबा फुंग्यार की लेपदिसु तांखुल नागालोंग की प्रेसिडेंट ओरंबा हॉपिंगसन मागी मतमदने आइना वीआईपी गैलरी मा थोइना साबने दबो संगाबदो आई लाकपा फंगिद्रे संग मी अतोपना हाना फंक्शन तोगरबा कैनोम तोरे मदो अदो कोनबुदे आइना संगाई संगाबबुदि मदो आइना तांखुल नागालोंग की दमकता स्पेशली आइना आई के मुइबा आईजी द सिनरगा नंग मसीजे तुना लोइदबा यादेको मदुगी फंडिंग दो आइना लनाय ओइना पिरसु पिनी हेन तोरगा लोइहनगिबनि असे अदुना आई हुजिकी लंबी खरा या मरु ओइबा हाय हेवन टू टोलोइने अदुगा न्यू हेवन दगिना टोलोइ लमखाय खरा ऑलरेडी अखोई DPR सेमदना सैंक्शन तौदना अयाम लोइना लेरबनि अदुबो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लाथो लेग्रबनिना अखोइना मसीसे सेमगनी नत्रगा अदु लेरेना अखोइना हाइबा यादबगी हाइदबनि उखरुल की ओइरो सिंगी एरिया दा हुजिक लाइबा चेंज लास्ट 5 years दा सिंगल लाइबा चेंज मयाम से हुजिक सिंगी डिस्ट्रिक्ट अमता लेत्रे PM केयर की मखादा ऑक्सीजन प्लान खिंदबा सिंगी डिस्ट्रिक्ट अमा भाबो मणिपुर दो लेत्रबनि लोइना इवन तमेंगलोंग अदगी चांदेल अदगी सेनापति चोरचानपुर मपंग खुदिंग लोइना कोई मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर हिल्स दा कॉलेज अमा मेडिकल कॉलेज गुम्बा हायर एजुकेशन यामना दरकार लई हाइदना तौबने दो कोई उखरुल की नत्रगना सेनापति द मदुगी खुदोंग चाबो लेकित्रे मरमदी 100 bedded हानगी हॉस्पिटल ओइगदबा अदुना मरम वरकांदा चोरचानपुर दा मदुगी कोई 100 bedded हाना लेबदु मदु 200 bedded ओंखलगा हुजिक मेडिकल कॉलेज अमा हिल की ओइबा मेडिकल कॉलेज अमा चोरचानपुर दा लिंखले हुजिक कन्न सारी कन्न सेमी अदुना समाय तकदना अवारपा मरोइना अखोई बीजेपी की पांदमनी कइम नते प्रजा नुंगायनबा लायेंगनबा पैसा लेतेन कफनदबा युम नोंग युयेन कफनदबा चानबा लेतेन कफनदबा हाइरिबा पोट पुनमक्सिगी दमुक्तनेबा ngasi अखोइना चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की टेंगबांग फ्री दा लुपा लाख अनि अनि पीरगा लायेंगबा ngamnanaba आयुष्मान भारत कार्ड फ्री दा लुपा लाख मंगा पीरकाना दम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मखादा कोइना सेमगलाइबा पीराइबा युम युम दा इसिंग पीनमगी प्रोग्राम दा 3500 crore
Honorable Prime Minister na thadaraga ngasi Manipur pumbada ising 64% akoy pibang ame hujik aikoy na sarkar lakpakanda matamduda supnagi 6 point khatani Manipur da toti ising pithamis only 6% yum samagi manung da yum taruk khag ising pithame aduba aikoy gi government se laksarba matungda mayam gi blessing dagi aikoy hujik samagi manung da yum humpu ga mari ising pithapangame aduna ning asai na aikoy gi tangkhul sigi koi ukrul sigi lebe chin now singju by December ba gi manung da sung soi soi dana 10% ising pithak na bagi pandam ai koi na thamjari na haijagi bad isan jing isa jing ima jing a lokha do dagi samdai sing porak pada moi gi punsi se tangkhai tension bani sing na chak thong bagi lawa na suruni ingkol khoiruni dukan chaluni office karuni halaga sing na chak thonguni mai khu marak da maduna punsi mayam ama mangan bani adu maduma mayam do ngasi di gas घर घर उज्वला की मखादा गैस ये लाइबा अदुना आई मतम सांगना लग्दे रोगे अकोय बदा लाइबिरिबा मांग लाइबिरिबा उखरुल की 44 एससी की वोटर सिंगना अदुगा बीजेपी की करकेता सिंगना युम युम द संग कांदा वोट खोंबिरगा हंतक्ति तांखुल की रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी द यहोन दब यादे तांखुल की एमएलए बीजेपी द यहोन दब यादे अदुगा मंत्री लोग दब यादे है वासक तो मदुदैदा वाक टोबियो अदो कारक्त्रदि ओइरोय को एमएलए कारक्त्रदि ने तांखुल द मंत्री पिनिंगसु यारोए अदु जो बीजेपी की ओइबा दाबा बीजेपी नत्रदि अखोइसु पाकपिरोय दोजानि को मरमदि अखोइ बीजेपी पामे भारतीय जनता पार्टी की एमएलए पिरो मधु की मंत्री की तक नबदुना आई की दाई होके यारे को अदुदिना आइना स्लोगान खर लाउर के मदैदा खुंबियु को बीजेपी ने याई फरे हाइसु को अदुगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हाइसे याई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी बीजेपी 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 सोमताई सैजा सोमताई सैजा सोमताई सैजा सोइदना थागलो को यारे को मखा ताबदुना ये अशोक सिंगल द इनर के को यारे को थैंक यू जय हिंद Thank you. Thank you, Honorable Chief Minister, for the challenging and the inspiring speech. We are grateful for your service. The BJP Ukhrul district has arranged special gifts for our dignitaries today. So kindly accept our gifts which we have arranged. I would like to request the Honpun BJP We shall now have a special number from Ms. Chanmayo Kushung, accompanied by Kohorpam Matari. I would like to give the time to Chanmayo and Kohorpam.
Go check. 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 And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you. Thank you, Ms. Chanmyo Kashung and Kahopo Matari. We shall now have time for vote of thanks. I would like to request Mr. Willie YR, the election agent of Sri Somatai Shaiza. Kindly take your time. Today will be remembered as a milestone in the history of Sri Somdai Shaiza flag hoisting and campaign kickoff program. I, on behalf of Sri Somdai Shaiza and family, 44 Ukrumantal, convey my deep gratitude to Sri N. Piran Singh, Honorable Chief Minister Manipur, Maharaja Lasembas Nachoba, Honorable MP Rajya Sabha, Sri Ashok Singhal, Honorable Minister Assam, and election in charge Manipur, dignitaries on the dais. Your presence is a reflection of the importance that is attached to the commitment of Ukhrul citizen. We are all inspired by your vision, leadership, and gracious presence here. I wish God wisdom and blessing. I extend my heartfelt gratitude to all the civil society organizations and church leaders. Special thanks to Hunpun Headman and Village Authority, Hunpun Shnaulong, Hunpun Katamnaulong, all Hunpun Tang Association, Hunpun Cultural Forum, Hunpun Leader Organization Committee, and I also extend Hunpun Headman and Village Authority, Taiso, Husa, neighboring villages, headmen and CSOs of different villages. I also like to thank all the distinguished supporters, BJP District, Mandal, ST Morcha, Mahila, Kishan, PJYM, BJP Kayardakas, and families who have come from different places to attend the flag hoisting and campaign kickoff. And I'd also like to extend to all the Sri Somdai Shaiza support team for your dedication, teamwork, and untiring efforts. We work similarly, shoulder to shoulder, to make this program successful. I thank all the participants, dignitaries of this program for showing your interest to make this program successful. Thank you. Kala hilirang sang kutong kali nixlak hai Ningshere, Kuira Willie YR, election agent of Sri Somatai Shaiza, and a vote of thanks from Talaga and Mikhail Wang. Oritum na program hi Nichang Sang Vai Sauce, in a program hi Kupsang Vai Wang, Kuira Moon Maya HA, Hunpun Pilavoli, Kangachang Saya Samik Vai request Sadale, and a Mangali Shoglaka, Sayaka Samiolo. Rasang khai sai kor rivrari kuim shunda sai hasa sai kizing ramri khraya lai khamadaya ishava rivra
itum vresinau akasada nawi zak mathai sarara itum na vribra laye gji ri sitsangda nari itumui khabat ngakau khabai arui atam hiri ingning hairuko vribra naba thaiping kahaya vribra ne nana satwang sakhangaya miba jri naba thaiping hairere kha jitha irera vribra hikatha mada khakai program hi sambang radam phaning sarak manai hun phu noi loire phani doiwang 심 사이고르나 심락 사이고르나 phani thiwang tun tun chan chan khangran saraga madaka kaina hyaka kamatha program juho khami hi juhora khami hi wang ningshiya gji hangdale ribra ningshira masot la khui khangi ribra nanna rum mashan mida anga thorai na hawphok raga aruira shungda ngarew phung hiri khalaya saikor Legacy ajak sada jingri ay hawpok raga jingri ay nang jang sang kami wang ning sirak kay ruko tayay da kraya program juwi wang ra khang jon mi rui sit ro da morai ku phung vo ina yaru matunai na naming sing da khang kau no ithar kham thenga apam jiri kisha ka mi ro amen ning share khang chang sa sa mi khai wang yarin psychology la chung kan ning share program li ra jang mi khai wang kala hun phun luira program leidak le psychology taidak le tonga ring pha mai mahai mai no